hoş geldi aşağı. Hoş geldi aşağı yol üstünde. Dabba. Dabba. Gedora geçsen de ben götürüyorum içeri. Skarpına cadde. Bir tane. O oldu bir tane bu saat. Bugün biz Füzuli rayonunun deməli axırıncı kəndlərindən biri olan Kürt Mahmudlu kəndini demək olar ki 2 gün ərzində bizim qoşun irəliləyib 2 kəndi hələ ki qaytarıblar. Вот, гранаты, видишь? Выстрелы, видишь? Погод. Сняли, закопали. Вот это все круто. Где? Вот. Это просто... Bu görsen. Görsen. Bak, nasıl? Biz Ağdam'dayız. Batalyon var. Bizi gece kaldırdı komandir brigada. Geldi biz Срочно Физулинскую направление держать, yolu götürürler. Biz batalyon kaldırdı. 45 gündür burada yola biz. Arada bak bu böyle kızgın dövüş. Neçə vaxt geliyor? 3 gündür. Dövüşleri 3 gündür geliyor. 4 gündür. 3 gündür, 8 gündür sen yerde yatırıp. İlerleyiş var biz tarafta. He. Para edeceğim. Danışın. Zavodaca. Zavodda bizimkilərdir, ermənilərdir. Yuxarı Veysəllər. İndi Yukarı Veyselliğini azad eləmişik. ha, Tamada yoktu değil mi olar ki, aramızda? böyük qullar lazımdır. Tamada yoktu. Yiyip içeride gelmemiş. Texnika yox. Texnika lazımdır. Tamam tamada gel. Texnika. Görünmür axı Texnika lazımdır, getmək qabağa. Ne eşitməlidir şimdi? Biraz danışın da dövüşdə.